Hello everyone, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Sianobam koigi hero gi mayamna yamna koi Manipur da su korang ngai rakpa do makal gi Harley-Davidson do karam kan yor kadage do yora abni ko ji koigi gari da leiba koigi hero gi premier gi showroom da dum leira bani ko sa mayam khang ai showroom ji contact details sum hapsun jarake asim contact to san biraga loi tana bi ya gani ko yambio ai si gi details review is thang thang hajar ko ado haiba gari si makal koigi variant ji makal ahum da lakani ko ado makal variant screen rum hapsar age ado mai color option ju mari manga ko manga muk smai lakani ado sembio magi hana koigi magi akoi bigi look student ko inu leja magi Harley-Davidson gi branding smai nana don thare ko aduga dum front gi hana horse mamang gi smai no fangani amang se akoigi yung light se pra fully LED de lakani aduga daytime running light ko LED kano do adu jo yorkani ko sida Harley-Davidson na sign thar ko aduga sisu koigi LED de lakani ko side indicator je aduga magi USD fork oiro kani ko am saung na yawe ko ma kana lek sign na lakani ko to aduga magi sisu koigi metal lakani ko view aduga sigi magi alloy se diamond katam lakadoni ko sijo adu se MRF lakani adu sina 320 mm da yam sauna marang kani pi go dikso mai lakani ko adu magi size na 100 by 90 18 inch ko lakani ko adu ga magi akogi engine gi magi power figure om da lakpa kanda smaina lakani ma se single cylinder ko oil cool oidoni ko air oil cool oidoni ko aduga magi cc sina 440 cc ora ani ko aduga mase magi newton meter hai tare 38 newton meter lakani aduga horsepower na 27 bhp 6000 rpm ko maina phange bo gari sigi magi engine ni power figure je aduga dual abs or khani ko gari sa aduga sigi magi engine gi chassis ki design jim yeng yam tin mong ta na hape ko aduga sida so kogi maning so kogi shock absorber je twin dash mana gas yaurga lakani ko aduga maning so kogi mana sina mo kogi no lakani 220 mm gi sang lakani ko sidu samana re aduga sina tire gi size sina sida lakado sina mo 140 by 70 17 inch ong lakani ko 1 inch sina maning jina mo mpe magi sina kano lejare exhaust pipe sile ko adu maningi look sina smaina o phangani ko LED de lema lakani ko smaina aduga sidu mai grip adu maningi pelen gi ko smaina li maina ma yaure ko aduga sidu su maningi de su khui nupi sing tong su convenient oina baina maina happy re aduga layout chest maina rubber oi happy ko smijo adu 6 speed lakani ko aduga magi si TFT je pra kogi digital way oirani ko aduga mogi ICT connect aina tongan ba app ama sina kanda Harley-Davidson gi tongan ba ko adu app sina kanda kogi phone ga connector ga bluetooth connect ba adu turn by turn navigation ko adu miss call alert adu sumba sum basic kogi needs myam do loimak sedaida loimak adu kano do phangani ko sina magi control myam da light ki sile ko aduga sina magi mode change tong na ba sida le ko ade turn indicator horn ade engine kill switch yaw ko sida ade hazard ki yaw re SOS button ju yaw ko sida aduga sisi ko mobile gi charging gi port ama sisum yaw ri ko sida ade si ethanol 20 ana branding station yaw re ko aduga somda lakpa kanda tanki gi size dum yam phajana dum saw ko
ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯡ ꯖꯔꯅꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯣꯐ ꯑꯣꯏꯗꯕꯀꯣ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2168 mmꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯠꯁꯤꯅ 805 mm ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯁꯦ 170 mm ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯃꯈꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 13.5 ꯂꯤꯇꯔ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯞ ꯋꯦꯠ 190.5 kg ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯡꯉꯛꯄꯗꯁꯦ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 440cc ꯏꯟꯖꯤꯟꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯇ 35 to 40ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯊꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ X440 S ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝꯁꯦ 2,79,500ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯔ 25,000ꯒꯤ ꯑꯣꯐꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯚꯤꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 2,59,500ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 25,000ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯟ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯄꯦꯃꯦꯟꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯣꯏ ꯇꯔꯥꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ 90% ꯃꯨꯛ ꯂꯣꯟ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ IDFC ꯐꯔꯁ ꯕꯦꯡꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅꯁꯨ 10% ꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯕꯦꯡꯛ IDFC ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯑꯅꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ HDB ꯑꯃꯗꯤ శ్రీరాꯝ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯗꯤꯞꯂꯤ ꯍꯥꯏꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯕꯦसिꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯁꯦ 700+ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 700 माइनस लेबी तारगदी मसिदा अखोगी खरा बैंक ngangna ba changi kaino haiba kanda 700 minus lerise gi mamangda late payment leibikibra haibidi aina any accessories ama phone ama karigum ama leiruba matamda late payment khara soidana leibiramgani aduduna maram oy kanda 700 minus leibiba adu maksu adwaina thengnajai ngasi bawda adu late payment adumak mayam leiragasu adugi loan gi khudong chabadi adumak leitaba nate adumak adusu adum leijai aduga down payment gi sina aikogi down payment je ai isagi leiriba paisa do adumak thamgani haibasu leite kaino haiba matamda aina je hauju panjakiba civil score sigi makha su yam polakani adu tawbadabu aigi bank je salary account oibiraba kariguma salary account oibi taragadi yamna nuaire haibadi problem kaimta leiroi issue kaimta leiroi yamna pikpa amount da list amount da chingthaba yai down payment je adubu salary account nataba aikogi chumna normal oina sisinaba aikogi chum normal account sina aikogi yengbe aikogi bank ki through da yengduni bank ta akoini yengba matamda ma je at least 40,000 mukti harakani Harley-Davidson je kaigino ha matamda magi price e 3 lakhs yaw kumaramna down payment da kitang chawrakadoini adubu karigumba somgi bank sina yamna thagi minimum balance maintain phajana tawbidaba transaction phajana tawbidaba oi taragadi down payment obviously 50+ adwaina lakani mayamna hena akupa marol gi damak tadi pizaiba contact number da adom contact tawbiro mayam akupa marol dum taminasi